Hi, assalamualaikum. Welcome back to TMSP Vlogs. Bago tibo mag-subscribe na, lapayan nyo na do po in bell supaya kamu ma-notify bang on video bago sin TMSP Vlogs. So, without further ado, let's go to the topic. Magpakarungog ka kamo ha mga momaas na to maglang amon long na ayo ko magkalit-kalit sin siki mo nagkakapang mawaya ko long na matay ama mo atawa ina mo para di da mga matay ina atawa ama tabang kita magkalit-kalit sin sikita nagkakapang bunal niya kamaasan maglang sila asal supaya makatangkis kita dengha kamudaratan atawa makalayo dengha para kala kun marayaw jumato. Atinya maglang sila kato di papagkalit-kaliton sin siki nagkakapang sabab sin mangi dagbos aturun iban ada kala sa abo matawd-taw halombay ubos yaon ko nagkakalit-kalit sin siki mo na mangi aturun sari bang ko babae na muna hindi kakuha sin aurat mo bang ko nagkakalit-kalit ni siki mo damikyanin mga anak kusog biyan magkalit-kalit sin siki us maglalabay makasabit in siki muna ni kaligad si maglalabay pukun niya tulong ta makamatay biya sin baita sin maumaas na to biya to baita nila supaya hati ko makaminsan sila magbanda pagtoy taakaron sabab sin mabuka kita matay ina atawa mata hati niya bukaon nila kita supaya kita makadsin hindu nila hangkan matawd hindu sin kamaasan na to maunit na to kahatian sa rondoon suwaya mon malaggo na kita ampa kita makasayo biya to biya ini ang kanda kulangon pagkatumtuman tara magbalik amon pagyanon di magtugila pag hindu sin maas haliw rin sin pagkalit-kalit sin siki nagkakapang paglangon dasab kita sin maas manapurom nalang na kamo di pa pagsapondom may nat na kulong na manapo atawa dengkay na lolong na way kamo na napo mangi law na manapurom kita sa bilang anak amon taat magmaas di na kita sumulang may taba mangi manapurom kaya sin magsapurom na tiko pagka nakaunayat to wayron electric atawa kurente dual palitaan pagusalon sin kamaasan na to kanlangon nila anak nila manapudom so banakala masapo di kakitaan mga nagkatanak palantay mo sa iban bulawan atawa pangal taas mahal ka bihan amoy atuin mangi niya iban sa manuptup dom damikyan mangilaw na manuptup kukubang dom na sibu din sabab si nakaunayat to way electric way kurente jari dual palitaan pagbusalon kamaasan maglang sila di pa pagtuptupon dumin mga anak mangilaw na mangi ato sabab sin tikidlom na bang kita manuptop sin tigidlom pagsayuta nara na unod sin duhol gulamay ta tuptop na makamula na gaman at niya supaya kita di magmula iwan sin mga magkaon ni pagsuro luwag makalago law na simod magkaon hatong kang law na mangi iwan sin magkaon na bang katinlay makataw dutang tawa minom tubig nagtitindog makalago iklog bang tapanduhan ang kanya to paglangan sin kamasan sabab sin bukon niya to mahumpot mga bihat to yat to katan hati niya bukon pinturo hinang bihat to pinturon kita sin maasta labay yanon sadya kita mangisan atau bihat to biya ini makamatay atau di kita makaigdeng ha utang on pamagyan makasawa mataudlong na katanya to amon hipamo ka katan supaya kita makaminsan da bandaan biyato dahan sin kamasan magpinturo atawa maghindo anak unik matubian. Okay, magsukula pagkita sin video, like, comment and share. Ayaw malupa mag-subscribe. Kamay daran, stay safe. Assalamualaikum. Bye.